O te toe whaafelo I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I aso lua o si mai le whaafonga o Talosaga. Ua toe nofo au kilani I le vaenga o lapataiga wha. O le whaiunga lea le kapeneta na fofonga mai e le tamaitai pālemia Jacinda Ardern. O isi uma fo I vaenga o New Zealand, o lo I pea nei le vaenga o lapataiga lua, o le fo I watoe whaau popo le isi vai aso. O le popo lengo iai nei o cases I tua le community e lefe so ta I mtangata na mua I Maua I le whaamai. Ma o lea fo I whaato a Maua ina ua nga I a faia siaki. Ma o nisi o nei cases e au fiai ngase na siel fale mai middle moa le ana muli sau fa ai ungo siaki le vai aso tāluai wa Maua le koviti. Mai le tolos fulma le tolu o cases fa maoni ana nafi I tua le community o le to atasi e lefe so ta I ma cases na Maua mua. Ma e se fulu fitu cases e le ini so tanga. Ona o le tūlanga le mautonu o iei nei cases, a toai ma le toe alu I lunga o le whainumera, o lea ua whaatu mawina I pea vaenga o lapataiga o lo iai. Fua e toe ilo e le kapeneta I le asonga fua o le vai asa fou se isi whaaiunga, mo ni usila a toa. I le whaaiunga na sawana nafi, ua whaata mai ai leo no se eo au kilani le vaenga o lapataiga tolu, mai le po le aso lua o le vai aso a sau. E fitu pito nu o au kilani wau na ia le anga I a faia siaki, tusa lava pe e le o faalogoina a unga o le fulu. O Mount Eden, Massey, Mangele, Favona o Tara, Papatoetoe ma Manrewa. Le olo o tuli mata ia le soifua maloloina e tusa ma mystery cases, po o cases e lewe so o tae ma clusters, po o tangata na mua I Maua le dauta. O nei cases e tusa mfamtalanga Margie Apa o le County's Manukau District Health Board, e le ngata e lewe so o tae ma cases whaamaonia, le aini a unga o le whaamai e iloai wa Maua, toe e le I ai ni nofuanga na sia e cases whaamaonia. Ua sa wai male wala au I tangata umolo no nofo I ia vaengo au kilani e a ngai mo siaki. Paule suingo le ai mo I lato nei o le a ngai pea mo siaki au nomani a unga, o le a le mo o mia le tau whaanofo e sea a o ta lia whaai ungo siaki. To o lua tangata whai ngā luenga I auaunaga taua, na Maua ma le 2 kilo kalama o cannabis ina ua kolo sia tua oio au kilani. O lewa mōlia leo le tolus fulwona tausanga, ma le 5 tausanga le mātutua, ina ua whaatua leo I le awauli o le aso sai le poloka na whaia I Mersa, I au kilani saute, ma o loo a ngai e o I saute. O nei tangata whai ngā luenga sa umia uma exemption notices, po o whaatangana I mawhaiai o na kolo sia tua oio au kilani ona o auaunaga taua. Pei tae ole na namu o la au whaasaina, sau mai tutono le taavale na toe Maua I lava. O le asona nafi na tutu la iai la ua nei I luma le whaamasinonga. Ai I se tala mai poloka leo lo o whaia pia nei toa oio au kilani e le ngata o le a ngai I mātū, ai whaapea saute e o mai le fiafio le aso sa wa fitus fulutasi I lātou wa mō lia e leo, ma usilia ma le valu se lau wha se fulu taavale, to e whaafoi e au fiele se lau tolus fulfitu na te ena I tutono le aso sa lea whaato a umatu. O whanau New Zealand lea e ono so o I le whai o tui o le koviti. A o wala au mai ele malo e a ngai mo tui, a wale pui a mai le whaamai. O le ua whai loa le whaatono o le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, o whanau 5 I le se fulu tasi tausanga le mātutua, lea ua Vaavaai I ai. Whai loa e Bloomfield, o lo whaatali nei le I o e ngā mai le malo e whaau popo ai whanau I le lisi o tangata New Zealand e tatau ona whai tui. O le toi oso whai mai o le koviti ma le sau o le dauta, lea o lo I ai pia nei. Whaamawina I e silia ma le se lau whaasa fulu whanau e I lalo le iwa tausanga wa Maua le koviti. Tusa lea ma le lata I le se fulu 5% o cases na whaamaunia. O le olo o ngata I le se fulu 2 tausanga le matua e mawhai ona whai le tui o le koviti. Tala muli, e le o au tasi nisi o mātua mawhaia o ngai totonu au kilani, I le vave tuu mai I luma o le tuuaga o aoga. O le uto e lua vai aso tuua aoga ma I le toe nofo au kilani le vaenga o lapataiga wha, ta lia e ono se I le tolu I le vai aso fou. Ua sawele mana onga o mātua pe aisea, e le tuu mai I luma le tuuaga e wha o ngai taimi o loo no nofo I le fale, ona o tapu. O nisi o mātua ua o se avenga le tau mawhainga o aoga whanau o loo iai nei mai le fale. A onisi, o le tau o daycare e tutongi e ave I ei whanau pe atu uane a ea e ngā luenga. O le ua a fia le telo tu pe Maua ma ngā luenga o no le whaamai. A whai ese e au kilani le vaenga o lapataiga tolu I le vai asa fou. E le te le se suinga mo whanau a onga ona e le mawhai lava ona o ia onga.
I le tali mai le perestene o aonga tūlanga lua I totonu au kilani, Stephen Lethbridge, e le whaingo fia le Talosaga, ona o le tūlanga wa ese vaenga o lapataiga mo le atunu, ma e sili ai lava le tuupea I le aso lua o ke topa, le e tu e amata I le tuuaga. O le maufo I lea pule aonga na faali fina ngalo I tala le Herald, o le tue sui o aso le tuuaga, o le atele a isi ngā luenga, ma fesuia inga. Tala nol tai au, manuia nei aso.